Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо Хайдар Автоҷи. Бо шумо ҳастам ман Ҷамахон. Дӯстони азиз, ин видео ин менуи барои тиктокерия, барои он нафаре ки дар тикток мешинанд, падарка мехаранд, якҷо падарка харидан арзон. Чӣ хеле ки медонем дар тикток дар 15 рубл 13 алмаз метад, дар 90 рубл 70 бисёр пул мегирад ва метонед шумо бо ҳисоби як ба як, мисол дар 100 рубл 100 дона алмаз харед, дар 50 рубл 50 дона, чанд қадар шумо дар кор мешавад, ҳамон қадар метонед ки бихарем. Чӣ хел бояд мо бихарем алмаз? Барои ҳамин видеоро то охир тамошо кунед бародари азиз. Ман ҳатман ҳоз ба шумо мефаҳмонам ки чӣ хел бихарем. Чӣ кор мекунем мо? Медроем ба як дестаи браузера. Ман ба браузер медром. Медроем браузер. Дар поиск менависем TikTok официальный менависем. Мо ҷинастамин TikTok официальный менависем. Медроем да TikTok да медроем. Ҷада не сейчас мекунемаш. Ина уже малакай ном фамилия задам дромадам. Уҷа медроем просто регистрация шумо мекунед. Регистрация он сайт хатуна менависен, логин паролтуна менависен ёки номеро телефонтуна мезанем, медроен. Ина чӣ хел ки мебинем, ман дар TikTok ина сайти хатуна дромадам. Та се колокольчики борон се нуқта да медроем. Иҷада приобретни моменти нависунагиай. Да се медроем. Чӣ хел мебинем? 70 рубл 70 ман, 700 рубл 700 ман, 350 300. Чӣ хел ки аст, ҳамон хел шумо метавонед ки бихаред. Ноз ман барои проповед мехарам. 70 рубл купи сейчас. Иҷада бародари азиз, ном картатна мезанед, карта партатна мезанед, дабайт карта мекунед. Ман уже картама дабайт кардам. ҳамаша картатна се рақами охириша менависед ва оплатид мекунед. шумо дози код меяд, код телефон менависед, тамом худаши обработка мешавад. Всё, готов, оплата. Мебурем, мерем. Дӯстони азиз, ҳазор раҳмат барои видеоро тамошо кардантон. Агар видео маъқул шуда боша, ҳатман лайк, комментария мекунем ва дар кадом борае ки мехоҳед видео кунем, ҳатман нависед, дар он бора иншоалло мо видео мекунем, пешкаш менем. Боқӣ сармалом бошед.